نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إلا الله أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manjari mga palanggungan agama Islam, waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kumakita ni pengajian daing ha Suratun Nasr. In Suratun Nasri in siya ini nimaog ha Madinah Al-Munawwarah amuna in hambuk daing ha mga surah tura in ayat niya daing ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Beta doon hainisin Tuhan na Rabbul Alamin apabila laungnya dumatong na indaraugan sin Allah subhanahu wa ta'ala serta ukabun na sin Allah subhanahu wa ta'ala in Makkah ha Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iban kakitaan mo na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in manusia amoy in magbaan-baan na sumud paagama sin Allahu subhanahu wa ta'ala wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Na laung niya ini panasbi kaw pa Allah subhanahu wa ta'ala serta pamuji kaw iban pagsukur kaniya iban pangayo kaw kaampunan patuhan mo Rabbul Alamin bunnal tuod in Tuhan Rabbul Alamin in kaaunan niya amoy in tumatayma sin pagtawat sin ipon niya amad to in kamaksuran sin ini tu ayat ini manjari laungta in sura ini beta si mga sila magririwayat biakan Ibn Umar قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع
فأمر براحلته القصواء فرحلت ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. Laung hi Ibn Umar ni mauglaw niya in sura ini para Rasul sallallahu alaihi wasallam amna in suratul Fath idza jaa nasrullahi wal fath suratul Nasr. Para Rasul sallallahu alaihi wasallam doon lang niya hagitungan sin adlawan sin pagyanun tashriq. Hati sin ayamut tashriq amunain tu adlaw amoy in laung ta kahinapusan na sin aturan sin paghaji alom sin tu adlaw laung ta hagitungan niya hati na hikarwa adlaw ring haamuin pagtahallul sin magahaji amuin ubos timilo sin Jamratul Aqabah panagnaan na pagubos yaon paghikarwayad to sin adlaw amin timilo sin amin to laung ta jamarat daing haamuin siwi-siwi madto pagitungan madto pa amuin Jamratul Aqabah. Na doon hayaon amunayin kanaog sin sura ini para Rasul sallallahu alaihi wasallam laung sin Ibnu Abbas sin Ibnu Umar fa'arafa annahu alwada'. Na doon haon na tayma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin inyaon laung ta pamaid na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dain diha babaw sing gumi ini. Na sobet to ini pia kawa niya in sasakatan niya amunain pagtawagon unta niya in kaswa in pagtawag kaniya ampa ini siyakatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabta usaon pagdatong niya pahambok ini lugal yaon namin biya katanaman paghutbaan naghutbain Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amoy in hutba niya laungta matarrang amon kahinapusan hutba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon ha ini paghajian sin amin paghaji kahinapusan. Riwayat biyayta doon hahon hi Al-Hafiz Al-Baihaqi. Damikyan riwayat din kan Ibnu Abbas قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وقال إنه قد نعيت إلي نفسي فبكت ثم ضحكت وقالت أخبرني أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ثم قال اصبري فإنك أول أهلي lihaqan bi wadahiktu. Laung sin ini Ibnu Abbas ha tatkala ni maugna inamin surah An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath ini tiap tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in anak niya hi Fatimah pag-ubos inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya na laung niya in ako ini biya mga ini tiyawag na inyawalihan ko ini. Hati niya kaya naman na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin aun na amanat alamat biya kita niya habaran niya tiyawag na in anak niya asabi to laung niya nagtangis in Fatima ubos siya nagtangis kaya tawa manjari imbayta sin Fatima doon na yun kalat nagbayta lang niya in atinin Rasul sallallahu alaihi wasallam ama niya akhbarani annahu na'yat ilayhi nafsa hati niya in siya ini dimatong nain tawag sinyawalihan niya na nagtangis sa kulong niya pabakay ito tumakala us imyanin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya hikarwa timawag kaniya isbiri fa innaki awwalu ahli lihaqan bi pa dahiktu. Laung kako long niya sin ini ama ko ati sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagsabar ka long niya bangbiya kato anak na ini kaulong niya ikaw in sumuno
makapaghambuok ibansin ako daing haamuin ini pamilita. Asabi tulong niya ini kaya tawa ako yan kiyo kanin Fatima sin siya insumuno ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan tulong niya. Naman jari ini mga katawtay manguran paggain Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hay ini nakananam na simbya lo paragbus kay napusan niya na amin sambil long taron hayaon naghutba na siya sin amuin biya mga paminmin niya ha ummat niya inyan matarang kato taniyo amuin sambil doon hayaon nagpasaksiin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin siya naka ini tungkwan na nakapasampay na sin amanat sin Allahu Ta'ala amuin kiya pasampay niya na sampay naubos na ini risalah sin Islam doon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat din kan Bukhari an Ibni Abbas qala kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badar faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi faqala lam yadkhul hadha ma'ana walana abna'un mithluh faqala Umar innahu mimman qad alimtum fada'ahum dhata yawmin faadkhalahu ma'ah fama ra'aytu annahu da'ani yawma'idhin illa liyurihim فقال ما تقول في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح قال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا فقال ما تقول فقلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له فقال إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك فصبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا قال عمر ابن الخطاب لا أعلم منها إلا ما تقول رواه الإمام أحمد. Long yaroon hayaon riwayat dengkan ini Ibnu Abbas long niya ingkaunan hi Umar long niya Ibn al-Khattab piagad niya kulong niya hambuk waktu bihan pamanga ini kato mga katauma asad na mga tauma asbihan sin amuin ini ahlu Badar amin nakalamod habuno sin Badar bihan manjarilong niya pagubos yaon aun dain dito kanila tubiya mga wala kaya amuhan sin piya agad Ibnu Abbas madto sampay aun namisarahan doon haon long niya lam yadkhul hada ma'ana ay mulong ni pasura mariin bang biya kato bata-bata sabab Ibnu Abbas sa waktu to na mabata pa bihan ay mulong ni pa wala na abnaun mithlu kami long ni taka anak de sabiya kaniyan sibi-sibi ati niya kuan ati maksud niya di mabaya mga yan to pala murun Ibnu Abbas pa amin tumpukan si mga taumaas. Faqala Umar ibn al-Khattab innahu mimman qad alimtum. Long niya siya yan kay ngatan niyo ra bang hisiw siya. Bang unuin ini bang biakato in timbangan niya bang hibutang timbangan inhi Ibnu Abbas sabab siya aun siya ring ha mga panghati labi-labi na tuod siya ring hapagtahnik sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya didto hadto kaya kitaan na sin kamatauran imbiya mga amuin hait sim panumtum niya daing ha mga
pangadjian ding Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon hayaon long tahambok adlaw long niya padaahum data yaumin paadkhalahu ma'ahum manjari aun nay sab hambok waktu long niya yawag nay sab siya sin Umar ibn al-Khattab piya agad nay sab siya madtupa tumpukan si mga katawmaasan long sin Umar ibn al-Khattab doon na sambilin Ibnu Abbas fama ra'aitu anni da'ani yawma idin illa yurihim long niya inbiya mga simud palong sin pangannal kulong niya inbiya maksud sin Umar ibn al-Khattab nagpaakad kako imaksud inihi ipakita niya ha mga yadto katantan inaku ini bang hisiw ako wakala ma taqulu fi qawlillahi azza wajal idza jaa nasrullahi wal fath iya subong niya na inkatawmaasan doon haon sin Umar ibn al-Khattab unulong na hinikabisaran niyo sinamin ayat ini idza jaa nasrullahi wal fath wa qala ba'dhum aun na namisarahan ding ha mga ini tawmaas amarana an nahmadallah wa nastaghfara idza nasarna wa fataha alaina laong sin mga tawmaas ya unlong niya in maksud sin ayat yan na nagdaak in Allah subhanahu wa ta'ala kato mamudji kita kaniya sarta magsukur kita sarta mangayo kita kaampunan kaniya bang sa upama in kita ini dumaog na hauno-uno na biya mga pakaradyaan biya mga pagbuno yaon dumaog kita wa pataha layna sarta aun na biya mga naukab sing kita biya mga hambok lokal bihan amo ating maksud wa sakata ba'dhum falam yaqul syai'a manjaring kaybanan way na namisarahan imundong nahadya wa qala li imian nakako long nilimingi na Umar ibn al-Khattab kako akadhalika taqulu ya Ibn Abbas biada kahadto long ni isabin hikapamumo Ibn Abbas sa tungod sinyadto faqultu la inakikubukon bakal ma taqul uno ni kapamungo faqultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu alimhu lahu faqal idza jaa nasrullahi wal fath fadhalika alamatu ajalik long niya roon hayaon sin Ibnu Abbas bihan inyan long niya amunain katubtuwan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hati niya biya sa kaulaw inyaon long ta amunain alamat sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam mawapat na doon haon sabab amo oning kehatihan niya apabila long niya rumatong nain ini daraukan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta maukab na imakka na inya to alamat na sin ajal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba uwas lang niya na ini magunukaw magtasbikaw harap patuhan Rabbul Alamin sarta tumukbal kaw sin pagsukur iban sin pamudji pa Tuhan mo iban mangayo ko kaampunan kaniya sabab siya rain ini dimirihil kaampunan laungsin Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala Umar ibn al-Khattab la a'lamu minha illa ma taqul. Wailong niya kaingatan kurko ing ding sinbiya mo yan. Laungsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Na amo yadto in biya mga bayta doon hayaon. Manjari laung niya riwayat din kan Imam Ahmad an Ibni Abbas damikyan qala lamma najalat idza jaa nasrullahi wal fath qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'yat ilayya nafsi wa annahu maqbudun fi tilka as-sana wa hakadha qala Mujahid wa Dhihak wa ghairu wahidin innaha ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'a ilayhi. وعن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم إلى آخر السورة قال نعيت
li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nafsahu hina nazalat fa akhadha bi ashaddi ma kana qat ijtihadan fi amri al-akhirah. Manjari in Rasul sallallahu alaihi wasallam atatkala yadto amin kiyana naman niya na in siya lo paragbos di na siya lumukay doon haon long sin Ibnu Abbas nagtuyo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam imalup patuhan Rabbul Alamin sarta in siya amoy in long niya mag ibadat na jabihan inambiya mga iyalop sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik jaa al-fathu wa nasara Allah wa jaa ahlu al-Yaman. Wa qala rajulun ya Rasulullah wa ma ahlu al-Yaman? Qala qaumun raqiqatu qulubihim layyinatu tiba'ihim wal imanu yamanin wal fiqhu yamanin. Long niya doon hayaon sin ini Ibnu Abbas nagbayta in Rasul sallallahu alaihi wasallam di matong nalong niya in ini daraugan at inya amunain pag-ukab si Makkah. Sarta di maugnain Allah subhanahu wa ta'ala na iban di matong nalong niya in mga ini tao Yaman doon haon ahlul Yaman. Wa qala rajulun long sinambok usog at tinambok ni ka mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ma ahlul Yaman? Uno yung pag-anon mo ahlul Yaman? Long niya qaumun raqiqatu qulubuhum layyinatu tiba'uhum. Impagyanon doon hay ni mga tumpukan si manusia amuin biya mga malunok yung pangatayan nila. Bihan, iban laungta in amuin pagkatao nila bukon sila biya luparagbo sa mimbiya ini yaon kanila imbiya bungsi indukal ingkuan kata natin ya in sila to biya mga kuanin biya mga pangaddatan nila laungta marayaw pangaddatan. Yadto nawita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa pantun inyadto hambok sipat deng ha amin mga pag-iman iban sipat si mga tao amuyin aun panghati sin pag-ianon pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala amod to indeng ha mga sipat sa rayaw-rayaw amuyin tao amin makusog in pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala kakitaan mo roon ha amuyin biya mga umbang payaw nila, hiwal nila katantan, bukun sila amin biya lupa dagbos nagdarasin biya mga ini kakitaan mo roon biya lupa ragbos aun biya mga kabubukaan bang biya aturun biyan. At ini biya bukun sab nakalando in biya mga amin longta biya si mga kaiwanan niya on bang nagpapanaw bihan nag-aandok na hadyan nagkukuan sa in yadto marayaw bang hibutang taha mga himumungan lam malambot bang biya hibutang muha amin biya mga aturon mo madtubihan uyum katawa bihante namin sa pantun niya. Damikyan doon hayaon daing ha mga ini biyita doon haon si mga kaiwanan sahabat daing ha mga iban sin Umar ibn al-Khattab maglingkod-lingkod bihan doon hayaon min annahu qad amarana idha pataha Allahu alayna al-madain wal husun an nahbadallah wa nashkurah wa nusabbihah yani nusalli lahu wa nastaghfiruh. Maksud doon haon long niya atin niya tiap-tiap doon haon aun daing ha mga ini ukabon sin Allah subhanahu wa ta'ala lugal sarta doon haon mapatindog nila na isabin pag-aga maroon ha amin hula na sud nila yaon na nahinang ngadto biya luparagbos ini pag uno nila amin nahinang na ring ha mga tabiat nila bihan amuin magsukur sila pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta mamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala iman magtasbih patuhan Rabbul Alamin
At niya, doon hayaon namin, miya makada amin pagsambahayang nila, diara nila bihan. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon hayaon, riwayat Bukhari, an Aisha taqalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Amo iniin, longta, ini daing hamanga, amin wala na binin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam longta, wala na hiyundong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sambil siya naabot, bihan. O sibo da, kaunan longta in siya rumuko, iban sumujud, ubos siya imyan long niya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Subhanakallahumma. At iniya, tasbih pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pag sukor sa pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, ubos lang niya, ya Tuhan ko, ampun ako. Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma gfirli. Amuanin, hati niya ubos ka imyan lang mo, subhana rabbiyal azim, damikyan, subhana rabbiyal a'la, damikyan. Hakatan sin, ini rakaat sin pagsambahayang biha. Biya sin biyayta kain na rituhi ini Ibnu Abbas. Damikyan, biyayta sin Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru fi akhir amrihi min qawli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Biyayta sin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, in kaaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mataod in biya mga pagsabot niya atau panghinduaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hakahinapusan na sin pangumulan niya in subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilay. Subhanallah, panasbi pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta pagsukur, iban pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta pagtaubat harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Amo iniin long tareng ha mga tabi at sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihan parahal in siya yaon, iampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, daing ha ini hinang nakauna pa iban sin wala niya panahinang, asal iampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. In siya asali ampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in siya nagrila nin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya, sarta na si mga kasahabatan niya katantan sa sumakawa in mga kasahabatan damikyan wala naig doon kanila in parkala sin pag-ibadat patuhuan, naman di sila magpaniguro, di sila magpaniguro, masimasin sila ala halawang buka, sabab di nila kaingatan in pag-ianon kahinapusan katubtuban sin tiap-tiap hambuk daing kato taniyo ko no jumatu in amin kahinapusan. Angkan na subay kita daran nangangayo sin amin husnul khatimah, amin sarayaw-rayaw kahinapusan na amin magbutas na inyawalihan, iban sin jasad sin kitawihan. Amod to mga palanggungan haagam Islam na laong niya roon haon, wal murad bil fathi hahuna, fathu Makkah, kaulan wahidan. At inawis saralong niya hamuok, ini inamuin pag-ianon, idha jaa nasrullahi wal fat, apabila dumatong na indaraukan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta maukab na in Makkah al-Mukarrama. Amu ini biyayta kato biyan. Fa inna ahya al-Arab kanat tatalawwamu bi islamiha fathu Makkah. Yaquluna in dhahara ala qaumihi fahuwa nabi. Falamma fataha Allahu alayhi Makkah dakhalu fi dinillahi afwaja. Laong sin ini doon hayaon in mga tao Makkah laong niya in mga Arab longta in kaaunan niya biya mga insilayaon in pagyanundon ni mga Arab bukon Quraish
amin mga Arab wala nang lamod-lamod ang mga perkala ini. Wala da simod pa ang Islam, wala da isab sila di mapitakuray. Sa atin wala limamod. Sa sumakawain sila ini nagtatakad. Iwan kita nila in Jije majatubihan ha antara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga Quraish bihan jima jaga sila bihan sampai in sila ipagpamung nila bihan laung niya in mga Arab ini bang laung niya ini lumahil inyan daraukan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin dumaog siya kauman ini bihan laung niya in siya yan matantuod nabi. Na, laung si mga katan doon hayaon, apabila maukab na inamin Makkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumud na kami laung niya pa agama amin diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na laung niya roon haon, wala dalimukay, halawang puas sinamuin kaukab sin Makkah, wala limukay laung ta ini, wala limiureng harwa tahun. Halaun sin 2 tahun ding hakaukabyan tulong niya na in Arab katantan hakati tiluakan sinamuin hula Arab katan hati niya bukon sadya amin pagyanon nila uno ini Sharqil Awsat tawalong si mga sila magbibisara amunin ini Middle East yaon in pagtag nakaunayad tuha timpo nakaunay at yung pagtag nila laung niya inyan Asia Minor biyan doon ha ini gitungan niya na ini laung niya simod in mga Arab katantan paaga masin Allah subhanahu wa ta'ala bukon sila liugos sa tahanahana nila miyadto simod pa ini miyadto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaan-baan bihan amuin laung ta tumpukan iwan tumpukan magsinublihan na hadya numatong pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sumud pa agama Islam hati niya nagbaya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam in sampay laung niya wayroon sa kira-kira akon miabot 2 tahun wayroon nakabaakan Arabin bukod Muslim bihan hati niya sampay madto pa Yaman nito sambil madto pa Syria pa ini Iraq nito katantan na hinang nakatan Muslim in Arab bihan hati niya timay manasin agama amuin agama sin Allah ta'ala piya sampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amu adtuin jima tulong ta doon hayan na sabab in sila timatakad sila bihan sin kuno laung tahirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala in amin lugal yaon ubos siya nakaigdain doon pag-ubos inyaon hipa ini tayma sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya magbalik bihan in amon Makkah al-Mukarramah na inyan damikyan biyeta yan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Fath ngiyanan tuod suratul Fath bihan in suratul Fath laung niya pag yanon doon hay ini amo na in Sulhul Hudaybiyah laung si mga kaibanan mananafsir Sulhul Hudaybiyah ini laung ta amo na in waktu sinamuin ka ang kanlaw niya ngiyanan siya Sulhul Hudaybiyah pasal dain doon na hay ni timay tay in pag-ukab sin Makkah timagna dain di hay ni mahaba ing kissa niya bihan na insyaallah subhanahu wa ta'ala harwaing waktu pa surun ta in mga inikatan pa ini pangadjian ta amuin ha susungod na to insyaallah subhanahu wa ta'ala doon na hadya patubtubon ta ini pangadjian ta hawiyayaon daing ha amin to ayat ini idza jaa nasrullahi wal fath apabila dumatong na indaraukan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan ukabun na sin Allah subhanahu wa ta'ala ini Makkah al-Mukarramah na doon hayaon kakitaan mo lang niya imanusya wara'aitan na sayadkhuluna fi dinillahi afwaja kakitaan mo na yung mga manusya sumud na pa iniagama sin Allah subhanahu wa ta'ala magbaan-baan
Bihan. Pasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Na panasbi kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pamuji kau sarta pagsyukur kau pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pangayo kau kaniya kaampunan. Dahil hawakto yaon, hinang nato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kaulaula mga katayutay manghuran, in uno-uno pakaradyaan, hirilhil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, jianji kato, na magtuy-tuy tayaan pagtuyuan. Magtuy-tuy tayan, ini mumuson pagin hawabaran tabihan. Bukon tahitakad subay na amuyin, long ta biasing kaibanan, long ta doon ay di ko pa ba ini kakausan dahon, yung mga yan. Bukon bihad to. Magtuy-tuy kita himinang bihan. Sabab inya to, maabot in, waktuad to, hihinang mo na yung katantan, nawayron na dosa-rosa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab, piapa kayo mo na inyaon katantan. Yaon na yung pagtasbi mo, yaon na yung tahmid mo, yaon na yung pagsukur mo, yaon na yung pangayo mo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, asabab yato, amo na ini pag-ukabyaon laungta, ini na may takato di hasuratun Nasr, sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam dumatong na in amuin waktu niya. Sabab in amuin aun sin amuin sulot ini laungta tahun hikaunum puas sim paghijrah. In amuin ini suratul Fath laungta. Inna patahna laka fathan mubina. Na insyaallah subhanahu wa ta'ala ha dugaing waktu mamaid na ko kaniyo. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله